Zoyan vok khoina lam to kisaya khovel pumpin azar le lo chingpena kigen bokasi technology zanga vok khoi lam ka khopi sunga leng mu thei dingom ta hi vengnam new lam ka sum khan mungin he bokasi technology zangin tu February ni khata panin vok khoi pana tuni ranin hoi takin pai to zerin mabana leng ahong lo chin to zel lamet hwai mama hin kigen hi akigen danin bokasi pigaria hi le Japan gamin hon pathya khia tu chiangin kwa pewin a hoi dan thei khiain hei technology khovel pumpin jang tawa India gamsung mun tuam tuama leng hei technology zanga vok khoi adimin omta a Shillong tana leng hei technology zanga vok khoi adima omta in niang mu na phetlawa hausak na dia jang leng ni tam takom ta hin ki gen hi bokasi ki chi a hi le pau hia organic fermentation chi na hia hei technology jang te avok adam thei bana avok tiêu khang han ma in khaguk sungin kezi som gyat bang phamana asa leng lim sein a ek leng le hoina ding in zat the ngala in kimin kyang tia ding in leng gim nam sia omlo hin ki gen hi bokasi technology a IMO ki ha zat mama abuk bolding dan to kisaya specification ki pya dung zo ya ball pen alo chin na thuku hin ki gen hi a an to kisai a hi le elam te hi dan to ki bangloin a an ding hwan ngai lawa an ti lo hing sat jana vinyl to hoi taka to khoma waya IMO helin nili sung building hiya wayin ninga sung piak da hiya daya tulela ipai pi danu banga ni tenga vokan zon ngai lawa hi manin kwa pewin hak sa het lawin voktam taken kol the hi lam ka khopi sunga vok khoi ten he bang technology jang cha theleng lam ka khopi sung vok sain ki to del zo ma ma dinga mundanga thot khyak thei ding leng om ding in gin ta khwai hi Pediatric Center for Excellence Jenims Porampat Imphalin Manipur State AIDS Control Society to Pangkhomin hongtung ding February ni gyat le ni kwa in Jenims Imphala Continued Medical Education tungtonin Pediatric HIV Management kichi workshop nei dingwa he workshop a Churachandpur District apan Dr. Thumle Nurse Thum ki helding hi he workshop atel ding Dr. Te Hiule Dr. Jire Elpudaite Medical Officer in Charge PHC Psychot Dr. C. Tombing Medical Officer in Charge Jezo PHC le Dr. T. Neng Khanmang Medical Officer Thanlon PHC Te Hiwa Workshop atel ding Nurse Te Hiule Neng Kim Haukip PHC Sagang El Biaglun PHC Singale Lalropui PHC Psychot Te Hiwi Workshop a hile February ni gyat sang ni le somnaguk jinglam dak somin ke pandinga misiam tuam ten nawpang HIV veite et kol ding dan to kisai sin sak dingwa February ni kwa sang ni le somnaguk ken zo siang ding hi Center government in February ni sompen nawpang kumsomleng kwan wailam te hulo nek sak ni National Deworming Day dia abikya dung zoyin Churachandpur District in leng Churachandpur District sunga nawpang kumsomle kwan wailam te mai het lawa hulo nek saka hi thina dingin panlalala District Health Society Churachandpur in yai to kisai en kai ding team ni bol khia hi team khanna Dr. Donna Vungai Ching Dr. Rosmi Ruthilal Bikram ANM le Seitin Pau Amin team ni na Dr. Zenbiaglun Dr. The Them Khongsai Chung Zanyang GNM le Manase Office Assistant Omwa a Mountain School le Aganwadi Center tuam ten nawpang kumsom le kwan wailam te kyanga hulo anek sakdanu en kain akul le poimo bangin ki thwa pi ding hi thutut ki nga danin India gamsunga leivui le buan noya pannat na hong piang khia hut chi khat helmins ki chi nei tamma ma in kumsom le kwa nawpang helmins ki chi hun nei 64% omzo a hi dan WHO report tung to na mu swainoma helmins ki chi hun nei te atang pin asisanu chawin wain alung sim le taksau khoi kha hi manin lau hwai ma hin ki gen hi nawpang ti hai na pan ke bita hi theina dingun Center government in February ni sompen National Deworming Day nawpang ti hu lo nek sak nia puangin pilot project dan ni kumin state le union territory tuam somlenga patin ana oma lo chingma ma hi dan theiswa hi nungin tu kuma panin India gamsung pumpia zat hita ding hin thutut ki nga hi tuato kitonin hongtung di February ni som sang ni le somleguk chiangin India gamsung pumpia National Deworming Day zat hidinga wai huna nawpang kumsom le kwan wai lamte kyanga hu lo dam doi albenazole kichi nek sak be hiding uhi tutung class 10 board exam ding te khwalna in SSPP joint headquarters lamka in hongtung ding February ni som leguka pan February ni som ni leguk sang ni le som leguk sungin Churachandpur Government College sa Mathematics le Science subject a free coaching sai so muhi yai coaching atel ut
lunglo na natin enrollment fees zakhat le passport size limlang ni toyin lamka public ground kya nga SSPP joint headquarter office yang tamlam ka jinglam dak soma pansun dak somna ni sungin min khumlut theidi nga hun ki pya sunga min khumlut man lauten creative photoshop dorcas hall fencing songbul news agency new bazar buangtui plaza bungmwal jalian pharma Deep Highland, Howlun Store, Zenhang Lamka le Boynudor, College Road, New Lamka, February ni som sang ni le som laguktanin min khumlo thei ding hi. Churachandpur District School Vehicle Service Association CDS VS18 tu ni jinglam dak somin chengkon bang community hall general meeting nein mabana paiding dan gen hom na nei banwa member tia dia number plate thakki bol hom khian na nei uhi. Tutut ki nga danin CDS VS18 tulalin member za som guglegiat velomin tu komin mi somin registration bol thakwa tu nia general meeting nei na huna maban paiding dan gen homin member te unit soma ki henin tu ko mapan unit wise sa paisa khita dingin genwa rate hile sangni le somnani kuma thupung na omsa zaguk pen pai topi hilai dia again banwa van ventuan man leng February apan November sungla khidingin gen homo hi